kardom karbiang long life kelang ara do ana phan satami pini isi kenang solabirta nangke paklang ponji laki karbia khaya phan nongme ke wan pia bangphu lage badu takali Rabising Engti ke ongdong atum ke alang lipha chini ta hai mate ke ongdong atum ke chini nelang ta hai lasi Rabising Engti inut karbia khai pen kechengsi Indian Forest Service mate Deputy Conservator Forest Guwahati PCCFN HOFF along arpu chepalong don pen karbiang long district aphan isi nongme kewan long a job puthot karbiang long life a hin pen alangli akai lamo aputhak chingki che than padopon lo tangte kaddu kavita arju ponsenang alangli pen chingki che than ponalam the Indian Forest Service along kechengsi ke claim dun na bangphu laso alang linla anang dengkili rockpen ahema sortum penangan aning karong chipi lapuson thekponong lo atema family pencheng lok asar pi haitum pencheng lok akor pi lo atipi adonarab do an sitame penangan isi family phan ke nong me ke wan lo lapen ilitum karbiang long karbia khai phasame nong me ke wan lo se alangli ahema sortum pen le ilitum lamthe si chingki pon lo na alangli ga pai lo inti sa pai api ante koson lo isupu ke karbiang long pen ke karbia khai pen ke la Indian Forest Service along la anan la bang so service along ki claim dun chenga bang phu sinang man lo la pe non bang ke alang li ke deputy conservator alang la bang so arpu deng pon long lo la si ko pilo ke puji ke nang hin pen nang ni arong pilo ma so nang supu la nang deng le ji punang ma thama mi ma thalo bihek pen si la si pasali lo bor i lo mo ni sutamo the ding te ke the manji ke ding manji puse ningarong lo ning je the lo ningarong pik lo po ningarong pik an lo ningarong pik an lo ani ni chenghon pik lo jakha pik lo lan jolo po ande ko son lo hala non nang chor bang ga avelo sitame ala kar jong sitame nar judun long pen ko ane ko pilo puji alang phanda bang ta ning bang ma che hok dun nang bang ta su ke bang ta nang che hok dun po dak pen bang nang orang ta nun po nang pare nang paleng dun po nang orang cha nun po la pan sala ko pilo puji tum non ovi ki mi tum loge charlie tum la jasmen apai api po lam char ju nang ji mate ke charlie hen bor i nang ji anu tinda ni supu son man asonde po lam dolang mati di la si ko pilo puji la ovi ki mi tum han la tono ne sumarta nang thekte nang rete apo son apai son nang the nang ding nang man te pulo la lo ji ko son ningarong pik lo ma ningarong pik lo po puke ande ma lo ande puke la pudalu apino po ko son lo de nang hin pen ke puji nilita la son lo nili ningarong pik lo po nilita la ta asul la ta prasa kalang ma kalang lo la iksi pilo he mane ni mutum ta thek nang ji ni pinu phantala na pona he don rap tum handa lang la lo hokalam lo inut nang the nang ding lo bude kaprek tum ta la persona war sai long nun po la jongsia theng pi jongsi thetan lo porote pirthe la ruman ke jo ati bin long pon po son si sia hirju me lo si non bang ke jo la puga supu lo asupu kleng lo la pen la puge supia ki bimang lo arjita me pik pik pen puga baido lo asi baido kopilo puji jasmet sar la nang dengkili don pini officer mane ilituma khei phani nongme nang wan pi la pen Karbi long forest department phasa isi nongme lo pilo puji ke kala se alang phan ko ansu se hirjumi pilo ansu se choklem chodam ji phanalang me ponsen ji phansi kosolo ase personal na judet kosolo mane nangching hon ubo lapulo chinghon se roi lo chinghon kosolo love marriage ma arrange marriage lo tunge
arrange marriage asang sih. bang hala sud ke Papa ni litum ke lepan jingbar me masih. solo da hala sud a proposal bang de ke bang hut ko solo nang li kroi dun den Oh lah sono. pini ke popo lan officer nang man lo nang da muani si ke doctor manji pini officer manji lason pini em dulu mapu Dolo em. ko pilo nang em ke patha bala Lai dolo isi ke. nang ni lo dolo he Dolo. pilo garbing long life ke lang rat pachini no nang doctor tong manji mama de kopi bang lo manji DC busi Cimanji bu oh mata deputy ke. commissioner Oh, oh deputy congratulations the advance de ho man vek nang po Manpo. oh churu parlo all the best for the future Thank you. okay ande konger ko solo nang life long pilo manji popo son officer manjing tung ma Cimantung ho. ane te nang pilo non nang pupu bangke kechali hutpensi em bangke donang ji hala so em and ambition bang donai lasi nang hin bang ko pia em lo pai Doktor nane pan oh tone advance congratulations de ne doctor man vek nang pode alang li tum hello sumar tum banda bang kechali apu sonsi bang ke thek serau sumar bina pot bang non benta bang em do ateng ben si bang charlie lo se churu parlo alang li tum kais tame alang li apu tum sonsi officer pamano na so de doctor engineer pamano na lasi kapre rong mekar tum da do alang li tum pen kosolo kosolo la sar la song ding nal tum rong at pen kilo puji ke tum rongorat pen ke hirjumi pilo oh lanse aru arning the paman thna congratulations no promotion paman kosolo ningrong lo mana ningrong hemsi tna ningrong pilo how do you feel about you kosolo hangi ke nili hin pen ke congratulations lo nangli relationship alam nangar julo ploten nili ti polo okay aki bisi bang lo ne ke Achha, so a very big congratulations to my brother in law may his future be brighter again and again lapu cholon nili pen ke thank you ane to pilo puji lapu alang li non IFS la ke long ik bangke nili meh kleng silo si alang li lap song dengan kili dun nili ining aklong ben ining charong pig lo ko anso semu a future ta ko anso si jingthur ponji phansini da ko ahir jumi oi to churu parlo lalo lasi penangan nili to mahem sordom ben same chingki se than padu ponlo lasi labang so Karbi long life kelang ratum phan same litum karbia khai phan opson nong nang ke wan pithek lapen dona ratum phan opson nong nam ki wan pithek lapen karbia khai lapen karbi long arar phan lason nong me ke wan pithek pot alang lit ingti hema sortum hanan sitame nindum karbi long life hin pen suri kardong paji kardong karbi long life kelang ratum don pinil tum karbi long life team pen non mat ke rong tharwe dipu rong supi long sidolo ladak di purong supi long nili tum larang surong tharwe long kerang nang ko khati pi alam mangelalo karbiang long ni hang ni jang pen ilitum penangan officer arlengete lapuson karbiang bong pen dolo principal secretary pen chenglok deputy commissioner pen chenglok additional SP pen chenglok SP pen chenglok penangan lugu charlie ke cepaduk pen si ke thek binong atema officer ke man ke lage shortcut avelo amena kwan ma ke paduk kwan ma ke charlie un kwan ma ki tap ke thek kwan ma langli ka bol I la sonal abang pu abang pitung si officer nang man lo suarlo ta penangan dulo son officer kita me si ngil tum ke paklang pon kang tum mangalalo ilitum dak di purong supi pen dak rong tharwe pen inut akhei Rabising Engti alangli ke Indian Forest Service along ansi arpu chepalong dun jengabang pulo 97 na best alang li hello kechengsi lo la si alang li akai alamu alang li biography puthak alang li labang short journey puthak ethe thening ching ki je phansi ni tum bini karbi long life kan ke bang lo la penil tum isia message ping tung ili tum karbi ri sui jang atum phan non lo chali bomari sui jang atum phan alang li tum arlenge thenang man lo bol de alang li tum ko pipisia kisung ke poma ko pipisia alang li tum kapon ipon ma ang ton pen alam chini phansi ni tum pini akhei Rabising Engti long silang lo alang li ke non ke deputy conservator pusi deng bomlo la ke Guwahati rong supi long sialang li office ta dulo la sialang li penle kitini alam pe arji ponana to tang denang lam ni dom nang tum karbong life afhan dak bang posi chorolo kalang ne di
men ke Rabising Engti po nondak nili hem long sidolo tuwesi nili buhati ben ke bang suti masih hem cebang rai nasi ahok nili ningarong pilang tumbang po si Karbiong life tumbang po si ningarong pilo kalang lo nili peneng Indian Forest Service All India Service long nili promotion long lo nili 2017 select list long segelong la UPSC atum si recommend ang koi lo kurisi MOEFCC Ministry of Environment and Forest and Climate Change New Delhi alang ditum si promotion ng dipilo kasi ningarong pick lo pinian ke so nili mang jitu ke nili mang kihiman la soteng si chikok lo tirim nang chinon si la penang ke la kado gawi ju pujipi pen la council authority tanil tak dohod nilpan recommend nang pi pen kang kon pen la sineli pinian la suang de long ante ni tum Karbi long life kelang ala tum pan nangli life journey jasemet nangli mahangke thek nangli rong la pen sapisa brahman la pen nam tum korte bangkwan lo kadu la pen schooling ko nalo la swa aputhak nangli thek pen apachinun thake kalang nili rong ke harohat arlo okreng jong haterang rong lapen ni school gidun cheng ke hadak nil tuma rong dung mente ka school long yo haterang terang rong pulo de hala non ke do bom em Karbi long Thomas Council Tourism Department in charge retesing hitum hambongi hiarong adung lo man kalang lo ali para harai lo nili bangke la longki bangcho IFS retired na so nili on ke do bom SDC amai phu SDC la bang so song amai phu chondrogan kalang dorong silo nil do nili punu iglo ala nali tum hawar ke penangan ke thekiria hawar si bang pudet tilo nasinali la dang arong pen lodi kalang la sorong pen iglo nili kalang la bang so journey thanu kalang nili okreng metekal pisklong se porhi la penang ke hadak pen nili okreng emi high school along si class 7 an hadak nili porhi ama class 7 an porhi delo la so phi angke high school long nitum ongko teacher hedi hajurika sir la suhut hala sud bang che than ke hakim masakri rong lok po hakim masakri rong lok ma si hadak pen dam jui bo se ki bu he sani non ma tha tengte hoito lang li ACS long lo dam jui lo acha dam jui phi nili jita class 8 le lo la sud nilipunu pen nilipinu dong kamu kamen segewang nil hemedi allo subang nilipinu lo basonte rong hang pi po nilipaya akortelo apen ag nilipunu amen ke rong bo phangcho po nilipunu bang ke school inspector dongka lang sudo patora rong apen nilipinu amen ke basonte rong hang pi pula bang ke LP teacher ama sinilipanang pulo kadang nang dun jinoi kadak high school long master na kiminang jon do Hussein po ala ongko teacher selang li puluh hadang li tumben besen apo hadang li porhinoi panili panang pondet rong pen he rong penang pondet acha athe kali athe ni tum kalang okreng high school long mane BC master abida masin ni panang pondet lo amas ni di class 8 to class 10 an ke ni hadak se porhi dong kam kam nilipunu hem ke do kan sin ni porhi la si hala sohot ke la tumpreng adolong da beklang tumpreng adolong da belang na sedak harogat pen bas tum po dak tumpreng ha parai long Washington po la pen telong ben si 500 telong ben tum ke parpanang 10 paisa la sohot ke angga ha parai bang ta tumpreng ha parai ta basing hong ding po ta se ha dongka dam nili na sohot ke 500 atelong 10 paisa bhara 10 paisa bela kalang na Karbi long live kalang ra tum han bajini hala sud ke labang so ko lobang so dolong ite la kopili adolong manga bela hala sud ke tumpreng kopili dolong tumpreng labang so kopili aro ya dolong sita me hala sud ke la telong pensi parpo hala sud la telonga anama bangke par he dolong 10 paisa beta ho ar jui thanal tu hala sud si alangli hala daga pir thesi lo chali dun nasi nili class 1988 1978 dongkamukam high school nili admission endo class 8 dongkamukam high school acha nasi ke doge nili punu pen bun yang thand nili punu hemsin nili do lang sudo patora rong nasi adak sido la penangke class 1980 need to metric pinang yang denglo sala so 1980 aningkan purikha be all over Assam ta purikha be postpone amasi 1981 aningkan sil to metric pi la so first metric central obot langso West Karbi long
la sinil tum potlang so first batch lo hala sut penta la puson la metric ke tong deng SSLC mang hatuta SSLC pusi pum ba ma kalang hala suta metric pusi punil tum hai metric class 10 metric exam pusi pu hai la si hala suka frang di fuelo center Karbi Anglong ke sanil tum first batch lo potlang so metric center la so kon tu ningan 1981 80 aning kan si pinang ya polutema sta purikha be masih 81 sinil tum ipi la si nil tum Karbi Anglong live kelang ratum han pachini poling tung alang li tum abes hello inti saho tum abes hello ateman itti saho si la boithalang su higher secondary lo ni kalang high secondary school long kan high school long se hadak se boithalang su high school lo bangke itti saho chi alang li tum metric ke tok chenga base lo center da kang pulo alang li tum si ke tok cheng lo kalang ade la song dengi konton pe dona li pass do ni la so ni second division se ke long don nan school lo so result me pick dong kam high school result pick so tan tum pass la star long don ma long de mane first division nil tum long de nil tum first division la so nil tum best long ave sab le hai second division hello nil tum highest lo la pena nil tum majur putum kesuman cotton college aben nil dipu government college lang iglo lang si nil dak si pre university science admission en nil nc anke la so fike nil ke neglo rangers hedi advertisement pilo nil rangers exam pidondo guwahati 1985 aninkan angke nili under APSC na si 5% wala sot kota hedi na sin tum do Karbi Anglong pen hai encils and Karbi Anglong do ni delo kilong dun 85 aninkan hut bangke li tum la ST kota logari do 5% ST kota hasu ke 5% wala hala sot ke ase hala sot si inang lila bangso percentage pen si inang lila kalang la si ST kota pen si kalang nili topar lo so hedi topar la among ST hills ke nili si top lo na si siwada sit kalang la si siwada sit ni long chol lo kipi bang tum do la non pudam nangkok lo jogona rong pi tan tum pi rapet lo sta Karbi Anglong pen nili tum bang phi bang pho bag do ta jogona rong nili chini lo ke jogona rong pi do anang li bangke tum don rapet long ye polo ningarong dia polo don rapet long son te he sta sit bang only 5% la masi alang di bang next aning kan selection ke long lo ranger mandate pen ke kalang nili 1985 87 na batch lo EVRC po Eastern Forest Rangers College Karsiang Darjeeling District West Bengal nili hadak 1985 87 na batch lo la pende da finili ke ningkan ni fi nang posting lo haflong na posting lo hadak ranger san posting lo pen posting cheng adim nili bangke FRS division po Forest Resource and Survey division haflong nili first nili di follow KK Gupta po Kailan Kumar Gupta he was from Shillong now settled in Calcutta na si nili da Karbi Anglong nili nang survey lo Karbi Anglong nili palong thom location nili survey koilo bamboo wetland data collection po nili tum survey lo la so phiang ke da tropical forest long hai then subtropical forest long survey dam lo ho umpanai subtropical pine forest umpanai birsing ki langerdang habang umjakini nili hadak survey lang la so phi nili ko haflong chidam thulo la so phi nili pan survey nang toy thulo langting bupa reserve forest bamboo coop under demarcation dak nili pinang ning kan dolang dak survey korilang hala so survey kori hot esonsoni alam nili ning puri non ang bang thaning tum nil tum kemi doke langting pe nil tum jitu location survey point first point ke dam nil tum along the railway track bele ka tora velo ekeng si pray 5 kilometer ekeng bedam nang ani wang lo montimi la ghost train long lo te ghost train nong dunju la sikai sibak pinang engine nong sidam thotpo la dun pro motemi bange posa pijok rot athe nili staff tum uniform to komat kisuman hotke pijok rot ani wang tum baji truck lo te barlo baji truck che te barlo ala so nil tum dam bom phut nili thekbon long la railway track ara hedi la concrete cross pillar sumkai along nil tum theklong hadak tok theklong pene english amuni damen la penang ke khan pu do pen bosumatory pu kisum namen theklong nili la sinili tu mathalang people mala ho po apen arj dingru ya finil tum khobor dong lo chini dong lo arbu pensi tela bang khala sa bahut railway track bonai ke maximum manual la se dak ki lota tum aphan hadak si pi badim la pen la sot ke british tum labor ban khan tu mane afghanistan siban kesuman mane ke thegi dinga tum han sil tum labor gaban kesuman ke la kukurajar pen na sela mang so hut la british tum la tumhan kam toy po
apen kam claim ke select mangke abob puta chithan la so la tum mane watchtower do la watchtower pe na tum nirakhon koripo jongsi select prote warning pipo template prote warning ta mani ni prote abob la so na do apen kisuman landslide do apen aso phi kisuman ke khobor long atengte thogwa munit chude ti pula kam labor to man hai la hai tum hansi la ki pip adim posi khobor long na sinili anda damlo apen hon ni tum survey kori ha arlu an munit mohor dam de pin nil tum first lam so apir thek suman adim ni tum kile inside the forest langting pari reserve forest hala sut ke ni bamboo wetland data collection paper mill tum han na se long dim ni le thekang long experience le he nang tumang thanan kok lo isi bamboo patch do totally bamboo hada belek theng pi lo do he la harp amokado ta trees amokhawe theng pi ke classification ke thom do ma deri isi bang harp and shrub and trees ada ke trees bang theng pi ke thewe harp mokha pinang bang do ta chekang se ang check ke la fully deciduous species mane arwing jul labji disia porke amanil tum survey dam bom lo ang ke check itu arbuk arum ke klo hai lakin khu don do jin tum sakpon chui ang ke khanil tum na sot matha bang che dhan hur ma check arbu arum ke sangman phirui do potpu tanil tum hedi sangman phirui thelong gali mundit mohor gali wotek boso asian dan marong le wotek boso asia dar long le apen la kene tiki bongkrui antabe thang tabe anthe ke doji gali mundit da sithi gano che toro kada mane fully to english man pulo photosynthesis process bo la so photosynthesis process bang totally adake kom he jitu karonot oxygen ni tum dong jitorok lo ate carbon se percentage abisi lo da nang tum chini bode halu khongslong hon po khomia tum halu khongsle khon photosynthesis po carbon percentage bisi lo oxygen kom hek lo manil tum hadapan ke wang serak chi adong lo nil to wang le long bang bom prai tin kum wang lo athi an sini kam kali tum hadak prai derma duima bagdo kem kori lang ting pen hadi ama si wang lo angke long dinil tum arulong ingreng sai ni tum balo european asimalo helicopter se dang na pul he damom lo angke theglong ho achar theglong lirseng theglong tamri hada ke ecosystem dolo thengbi thengprang dolo ecosystem dolo damlo alom aphian se tomon ke long nil to angke botek boso hangju tigi bongkru hangju lo ho lang pu he di ar lok he lang su he kini long lo angke nilum lang tak nang iglo amasi handak check hedi arong he check arong jetu check ningkan si ba chiplojon truck si so check arong hedi anglok he thu pet pola so lang sin tum jon lo mane lang igdat de chipon hedi angke wang che lo angke la si thero apen angke wotek boso ase kar long mito mane hada bang ke di hada bang ecosystem abe da kan si ecosystem ke long la an lo dang tum ka chipan hasot bamboo wetland data la ranger post penale ko kalang la si hadak dat penang ke di nili la bang 1987 first May pen tum cheng lo la so finally 2000 aninkan nili ACF promotion ang lo mane IFS bole de Assam Forest Service ACF Assistant Conservator Forest long lo 2000 aninkan la pen 2011 aninkan nili D4 promotion ang lo Divisional Forest Officer nili long iglo na so phi apen nili non 2017 la select list long nili all India service de IFS promotion ang iglo na penang ke la so ho nili kene haflong ni dohut itu ma CM sir honorable CM sir Dr. Tuliram Ronghang hala sot ke education ni em bon alang ni hedi alang ni long ni lidam chumi ni dam sir ni li haflong non di proclaim bom si Karbi lobang tu dak vacancy division vacancy do malang li la sot logal ni lipan Rokibul Hussein honorable minister forest he apan punang kuri pilo malong de amasi tukai lo nang li inti sang mo philipan ino nili non dam po to alang de si ke dam si nili pandak transfer man ilo nasi bang si nili that John iglo SD4 on transfer from Haflong nili ki bang cheng that kene silviculture division D4 silviculture division D4 la penang ke aphi aku nili sarpan siam saban choning lo sir silviculture division ke de lo
afsila ene division ng Kali Northern Reflection Division ng Kali dak nang le nilibante ningarong partisar masih nilipanala nang cilam lang mi ko madate to masih niplo thang de he tami sen pu ni ngaloge puro themane pilo nili afang dak ranger claim bom hot nili manja frustration reng long se posting nasila su nili first nili hello dak sal I think pi introduce kori first sal plantation nili se introduce kori mohon ni joano kalang na sila so Karbi Long Karbi Long ali mane lapu area ini ka sal ke tum jongthum guribara mati khola dopoka reserve doma tedi stala solom people sala bidama high think pi bidama ni research koilo amasi aphi khobor dong dor sal ke sapets labang ke sala think pi ke arong mak tapti idaring re na sinili mathalo je along le nili PS value bodo mane PS long day hedi testing kre PS value bodo 1 to 14 1 to 7 an kala ke acidity bolo the acidity along day bangke labangke thorchi reji da bangke mi ino 7 14 bang alkaline ada ke mi na sin to laboratory awe thang mi ma de apne agriculture university long dam ni de so long testing mandi amala tum nang testing pp je formalities tangi nasila sone chokche ma formalities a process din pi aman sin jing wa chi utai stop and jing wa chi along din tum along di chulang nglek lang thorma thor thema bo along di thor chi rang na masi o dang mi ho amasi niltum along niltum forest department ke di isi planation action calendar bodo iltum general calendar son hedi iltum forest long da planation action calendar bodo tamne January kene January pen heri February an January February March an ken tum longli advance work bol hai that longli rinang po survey nang po an ke lak sol working koi nang po mane like advance work bol hai angela sila so fin tum sol work koi lining sticking koi ada fisi April aning kanil tum hong dinglo arwi nang dilo rang te nil tum cheng po sta sal bang si peculiarity do labang so amu ke hedi amu ke nali 24 hours la viability 24 hours wet 10 to 24 hours ang bong pene idun te tereng re ama situm topokari jabong ajo nil tum hedi dam si kem kursi I think ala amu ne tum collection koilo jugen sarkar poino do supplier longka sar la salang ni sin guide don lo nil tum contact si he ama sin tum ada jo dak ba dap pen he tum la he ada kem kuilo van lo madak nil tum already soil work plan tang duma didi arwin ang dilu khobor dong logen tum ifid lo etlo elo etang da fedi an ke aklimang de pening rong pik lo lasud conservator bibidhor pudolang bibidhor pudo apeneli defo opi pande pu na tumbang nang nil pan efficient ang kurilang that you are successful person the first time in history of Karbi Long that you have you discovered the areas for sal plantation po ama sinil tum lalo apen sal bang sia ki mepilo e boyong sia meki banglo arong banglo puthe dilak thithelo bangni pipong puta mebi aku kupising cingjok po lapujo tamne alam mangela lo por lam du ko po lasi nangli kaya ala molong nangli baidu phan ka chitong athema nangli chor nangli lok dolo lasi la ranger promotion long de tong nangli baidu phan ka chingki ma mate la love marriage ma mate arrange marriage lok soji nangli ka chitong no nangli life partner lasi nil dum like Karbi Long life kela rap na pachini ponika kalinili la so 91 to 93 ni dom currency do acha la so nilizu polo pen tempi contractor no kangrong people no niliu polo he chiwa elo langli to alangli tum angjir nilipu gibi nilipunu chepadondo Killingham hasi Killingham sarpi pen purong pm sarpi atum si proposal bang nilipan he acha sinang pachilang tha hasi dag dipu bang sinili nia so niligari do Maruti car so nili doang latung sapi buri bani banda nili bani glo hai ansi chilang nam ansi labang ke tum social apate arrangement possible hai nalon si so lo ke thek long ben dong ning dok khak yal ma mane ala nili pai nili
tu mana cipri ada kok apa tu manjo nili pai tu ngan dokter coklo pun Asu ke mobile aplang ke avi kla ande mohor pi ni ko sunsin kali non na phi dak chiwang lo to thek long lo kali first khoto ta bilo thang ta bilo theng lo angke nili pai tu nang pulo pingkhan lo soteng sideli amasya damasar tu sumar nang tu serjang bang kon nili sumar bang bahini pinso so nili asap so pisoende panta somar hedi chubathe asap derchet nasi non pinso so bang non da kene don pasko college amen ko so raidang ti bu non TDC second year lo alo so bang dan don moscow sidon raidang ti bu da pranga IEM lengete nasionali so pu da me mo ni sigar lengete man te la bai do men so ni pretty rong pipi bu nili supi bang non class 7 don so poribo lo so sino kalang te happy family small family understand nangli la non na bang ke asamalong non guwahati rong supi long sinangli la Indian Forest labang su service promotion long det pen da bang nangli deputy conservator arpu sinangli ne kalang te halada ke claim dun koson nangli inut Karbi pen hada ke claim dun ko pilo nangli obstacle lai hada ke thai dam long officially hadang nili panang peke la working plan preparation working plan pu hedi last time working plan pelang toy asi adang claim kedam apen research nili office bang REWP pu research education and working plan pu last year adang claim la genetic cell do into malong apen age silviculture division do working plan office makando asi lahai bang ni research akam sektem asi adang claim ko pela proclamation sarante la non ke penangana ningkan dolo nangli non la deputy conservator langsung service itame ningkan kon si dolang de nangli la nearly 2025 kene 31st August aneli sakuidla ningkan ini ra chitim malon doikla kusulo nangli ke ki feel ge nangli inut athema si phurkimo asonsi nangli men ge kaida dupo athema Karbi pen ge Indian Forest Service along ke nangli si kechengsi pule pudam deta heno nelo api non rong pi saho tum dolo non abangke sitamina nangli hal sud bangen nangli si kechengsi lo nasi labang so kopilo nangli ningji ningarong piglo nili mangpen li thano nili mangi heman ba nili jitu ke matha penla so arnam tidim teram don rap ke theding tum so ahir jumu pensi nili gelong lo pusin nili chimatha apen sobana nili credit piji ate la so credit nangli jasemet choro lam thema phon sinang nili choro ke la honorable CM sir Dr. Tolermo Hangsar Phan thialang li sin annual confidential report ACR ponel tomdo taso annual confidential report ACR alang li heloni phan approve nang kuri acha apen D4 phanda nili choro nangi de conservator phana choro nangi conservator nili phan reporting recording officer lo mission nili phan comment api apen principal secretary hala sot ke la joyশ্রী dologapu baido la nang li recommend nang pimipik apen nang ke alang li ta recommend mipik la pen CM sir phanda nili private ande la deputy commissioner mate DC ise district pen nali phan recommend nang jim kali principal secretary nang ni lagi principal secretary officially principal secretary apen lagi nali tumla department of kali department office ke nil tumla conservator lo kali nali tumla secretary hin ben bole secretary principal secretary la alang li sina pidun recommend apidun nangi la se CM sir authority bang approval lang po asin nili thang obstruction ave apen nili non ko ke non nili sakure ningkan ko ane nili hedi thang bang tam misihap nili kuri re apen kuria porta velo apen nili kam ke thek bela ba bang ke sopta for loxi chini la sesta nili jitu general jitu behavior ba general jitu chingki chethan ke nili phanon ko aning oi bang bema sin matha ben nili mis de purong pinang on ta te ladang ko son lam nili tum pudaming tum thema non aprang nali tum 80 sahut lelang nam lu phode asamang bong ke Karbi long ke number forest punon marat long ri punon penangana dim ingnam pi awai kang bang ke pi tema 10,000 square kilometer pe lang damlo prote ilitum ingnam pi ge penang an Karbi long ke lir seng sang pusia to mochi than same non pijo pen land mining pen chenglong deforestation pen chenglong pen non mai eco balance ta sabo khaino joini penangan hawar ke lang ta ke komoson te thepalong arbi na ge jang je pen chenglong forest ke na hok theng pi abarim atheng pi do an ningkan pharoi si ningkan pharu pho
la pusona theng pi ke kon lap mate ave pin mate bir klung son se thek ponno la se la so putha nangli hin ben ko pilo puji iltum reserve ke la selabo reserve ta nailo labang sal reserve possibilities are hot labang so da considered korikan stala selabor bang tum completely includes lo la penang ke dampo nil la sal forest lo de sal pets area lo sal pets area ke cheng men lipubon sal pets area hedi ke cheng tak haru ka teneli pando haru ne selabor dampo anke lapu hula seldormpur dampo anke lapu hula benele pu he lapu kene rian pulote doboka na pu dampo hak kuthe toli la salpet area lo la so hot british ke la seldormpur ta sulfurous positive declare kan aban selabor ta kalang na si labang so ke abi increase lo na so phutha gel tum nang nam lo te population ke bari bom lo ta long le bari he ta se global warming ke do ke main ke la lo deforestation lo ta si deforestation lo te non nang idon tu la deforestation is called itum developing country that kali massive deforestation kurikla la European country developed country industrialist country itu athia tum industry bohai bomlo industry bohai bomlo seta bomlo sanong de malu people atum forest deforest kurisi atum industry bohai bom la se forest coverage and kom bomlo la si global warming main factor ke la deforestation ba forest coverage kom po la si la polar region jitu borof moka hedi kangjir to koklo kangjir si la bangso alangna lo dampo evaporation ke dam edun e da si hagorong si la so lang dila ta si hagorong jitu ke do deep moka he island moka di ani wang aning kantin 1 inch submerged bari bomlo la pentum temperature 1 degree celsius every year la temperature hedi bari bom la si non ni pudamji mane itum thengpiteng prang enangpo la si thengpiteng prang enangpo la si forest area bang thengpidole he the outside of forest la TOF possible timber outside of forest la nangli non nili kadu weta hemlong chi enangpo tama ultimately community forest na community tame individual tame the top with the top timber outside forest la bang sobna increase nili pg la bang temangpo atheda isi alam thedo itum financial benefit do da a top policy agency do rastum agency bang industry ban tie up do tie up policy nang jongsi nang de thing pirong chi e ploti nang fan posa nang pg athepilo athe nang carbon credit and carbon trading podo nangli thing pi hedi carbon kwan ma absorb kori ade la so process ko son la so process bang bomlo nili long nong meeting do iklo hedi doni bomlo la silam so carbon credit nangli nangli thing pi arong carbon siblumati da so carbon industry carbon mati industry non ita phata son na se ba pine son industry da so carbon hedi da so carbon na lukang jarbo la si nangli thing pising sibji mati forest thing pi dolo he la si nangli fan la so carbon nang nam ko do industry agency okay nang phan nang jor ko nang chu jorong ko la si nangli thing pi chulo plong di nang carbon posar longji la pen aso harvesting period dita thing pi thilo pete pilote hedi la tala so posar nang longji aku ki e phan nangli phan de aku ki e phan ki e phan aku nang phan ko atum la planting materials polo planting materials mane nangli phan di thing pi akti mang pi free of cost not only for the forest department la forest long do wet le he outside of forest la public for the public la si litum mo penangan nangli kai la mo nangli service claim bo mo hot nangli ke dogedam pencheng lok nangli ke chipat duga la mo pencheng lok ha nangli rong ki mo pencheng lok nangli exam ke tok dun cheng pen non promotion ke long ang dengan iltum penangan Karbi long live ke lang ratuman iltum chethan chimu la si non iltum labang so jai mek paju je prang litum jasemet Karbi ri sui jangatum jasemet lugu charlie ahin pen kachipaduk pen officer level an ke mandun kang tung mate officer ke man kang tung abang ko bang pia tum phan nangli hin pen ko pilo strongly sia message ki pigang tung nili pudami pulo je mundum chepadu nangi ki puri ta chepadu nang po lapen ke puri po ma hot aim isi do nangi aim and objection and object do nangi asiko pc pirtheni bang lo pot ison bang ne claim kang nangi asiko pia department si alang ko pia hin se alang ni dong mala sorting concentrate nang po asi nili bang especially non nili pudami mate je to nili bang forest department of support forest along munit Karbi tum do nang la athe pilo itum rai kom cherai nangi 40+ forest coverage do pote iltum hedi asa environment bang itum me chat po asimu dan nil pupom thengpi prang bang sote nang po forest along le long ke thengpi dolo he labang dolo sta outside of forest land itum edang po risoi jang tum ta thengpi rong ta enang po purja pori pamenang po la penang ke
la mu pen ni pu ba hedi forest along is tum si ke tum da hedi athenon forest coverage Karbi Anglong dopik lang je rai pan Karbi tum ta hedi si ni encouragement pi ta pulo je forest along bang tha Karbi tum wangmo nang tum da research koi tha study tha la pen ke no ni son se aru Indian direct ni bang promotion chot direct Indian Forest Service tum je along nang tum borin tha to tang da por alam do pot penangan alam nang li kai alam nang li journey puthak ni tum Karbi Anglong life channel pen chingi che thanlong ponali phan suri kadom pajilo la pen ansu se nangli phan stame phumen phulo ga che thepa ding lo na ansu se nangli hem asor dum pen ansu se nangli rengdok reng ni chubuche la puson kai teng kai mang to long wer phan nin tum rana ma hi chumi nangli pat pajilo ase nin tum Karbi Anglong life pen alangli phan penangan por en sinil tum chingi che than padolo la se non mat ke Karbi Anglong life pen mikrom turn la pen cameraman